sebantale panen sana ti jeragan. Bawa rancak lo tuh. Sudah lo disamprot. Lah bisa lo larilah sanjo, lagan lo. Pulang lo sana lo. Wis. Ayo tibu kali berdua kah? Iyo. Lah di samprot wah. Alah dah. Yalah, Rel. Alah. Alah deh. Tapi kok agak kuning kok. Kuning dah? Iya, kok ha? Padahal rancak nyubek tadi udah gitu. Kan ubeknya udah sian pondok tadi. Iya. Itu nak bagian mau dua ember tadi. Nah merek nggak samprot. Dua tadi. Dua ayo dua. Ada merek Gramasan sama Ronda. Ah, Gramasan Ronda. Ah, bawang dengan Ronda. Ah.